دما خوش به برنامه دری دن د جاره کدن ام به هفرنه میوان ما ایرو هلبسوان کرد ریبر هبونه ریبر هبون حطانها پرتوکا کویا بالزمان عربی یا هلبستان درکتیه د سال 2016 درکتیه او پرتوک جی بناوی سرخات الضوء یانجی قیرین رونیه ام ایرو هول بدن گو ریبر هبون جنزیکایی ناس بکن و بحثا سربورا و یاد واري نفساندنا هلبسه ده بكردي وعربي وهر وهاد وارن ددجي جو بي مجوله تبخيري هاتي برنامج صعبي خير باني دست بك زي شو برنامج تم آلیه جینانیگاریه ده دست پی دکن باور دکم اما پیچکی وگرم پاشتو اما هرن تتخواز من بجه تتخواز کوبانه جیش دایک بونه اما بهتر جداهی نینه اما دور مروف تیدا جداهی که دبی بهتر او هست مروف روایی دکشینه اما کوبانی جی یعنی مروف بخوازه نخوازه دوره که مروف هست خالی دگره تف دگره الكوباني چه بويا من بجي بهتر جيانا من دست بي که از رجبونا من بجي لی زانی ام چاوا بو روش چونو هاتنه گریدای بو به مرسلا آبوریت تدیت گلک خلک می کرد دوی دوره دا بشک جواد چوبون بروا باجارین مزن و من بجی کاری بجی دوره که او جی نیزی کوبانیه بهتر جیان وسا هات خواستن مروف واره و گوهستن جده ورکی واره ده ورکی لور بهتر کار هبوز باورد کم خلک کوبانه جی پریوان زمه کوبانه مناس کن همه حفاره وان هبون دچون دوراتم يعني دهاتن عالية قامشلو يعني دچون حتى ولاتن دو وقت جزائري وان تم لبي كاربون يعني وگوهستنا جيه مالباتا تجي جكوباني حتى من بجي جبو كاربو يعني سدمدن بدو ده هبون سدمن گریدای بون به دربار آبوری دا يعني مروف دورن گند مروفن هانی دناف گندا دا بهتر بالا خاد بری خاد دانا باجاران هم جبو جیانه ور نوک جیانه گنداده و هم جبو روش ساغلم تر به جیان حسان تر به و دورم ما مرسلا او پسکریکا و گوهستن مروف جدورکی تا دورکی گریدای بتشتن بصدم آبوری بهتر بله بله لمن بجي تلوي داريت خوند تشكر و دستبيكات زاروتيات بله سكارم بيجم زاروتيا من دمن بجي دام كاري بيجي وكمن جداهين وي هبون جبر بيتر تكليه ما ببيكاتين دافيرا جيم بو جبر سيستما قركرنه د سوريا دا هيشت يعني جدابونك چه ببه يعني كرد راحت تف نگره بعرب عرب جي وسا جي بنرنه که جدا الكرداد ميزينن فبيتر ام كمالباتكي بتفجر كردي دا گريداي بون بيتر تي بيرا من پككي تفجريا د من بجد ناف كردا دا بيتر ما لوفو تفجرو لبعض دناف خلق كرد د من بجد ما يعني ما برد ديتن قاري بيجي وك مالي ما وك جهكي جيفينا جي تفجري بو جي خباتي جي همان دمي يعني كاري جبو نتويتي تجاري قط ندبو جبر ويجي جبر بيتر خلق كرد دورن عربي دا بيتر برنگكي زندي دكهذن ناف زورنگا ام بيجن كسن عرب بچاوكي نباش الواد ميزينم چاوكي نجات پرستی الواد ميزينن بهتر هست كردياتي ناف وي خلقي كرد من بجد يان درقي دا ياد شامي دورن عربتي دا پرجمار بهتر هست وان خورت بو شيار بو هجمارا كردال من بجينا وقازي دبو نولو
نا او جی کانی بیجی 20 تا 25 سدی جه پیکاتی دوره پر جماره و عرب بون 10 سدی کانی بیجی شرکس هبون دوردا ترکمان جی هبون جی يعني ولاتك وام بيجن دفرك موزايك بو قالك خلكي ويجي هابون يعني او دفرك وق هات ناصرين دفر روشنبيرا بو جبر براستي او باجارك ك نورمال بو لي دملي ويجاي دا پر داونو ستاندن هبون پر شفبيرك هبون پر چونو هاتن هبون او تشتا هیشت از خواندن ناوین دا پشتی سرطایی ناوین دا او پشترا بهتر از بمجار ویژه‌ای دا و مجار هلبست بتایبت از تیدا بخبتم حتی بکالوریات الوربونه از بهتر مدام خا قدان حتی 2013 المن بجيبوم ام دچون يعني پر وجهستني من نافبرا حلب بو ومن بجيبوش بر من دخاند يعني من يونيفرسيتي دا دخاند باش زمان عربي مدخاند تخلص كريات خلاص براستي شر چه بو گها مسالا داويه جبو خلاصكم اگه بشرا شر قومي وچونو هاتن زحمتر بو يعني مروف نكار بو بهيسان بتشا حلب وبقريا فجبروي مان يعني ما خاندر يعني بيويس بو ما خاندر خاب سكن ام دملي ابوري دا بفكرن جبر روش نباش بو ملت كتا هيجاني يعني شرك هاتي شرك هندر چه دبي بروش شر نافخويي سوريا دا همو كس هما اي دركتن و اي مان دتفجير سياسي دا وبسايا تكارينك جمر بحثا من بجيبك 2011 حتى دما قوت دركت 2013 بود دركت يعني بشتي بو تكاري امكار بيجن هاوين 2012 از چوم بيروتي بو سدم کار سدم آبوری جبو جیانه بگشتی یعنی ام چون جبو کاره کی بکن جبو دوره کی جبو تشکی ببینن ام کار بن به آلی کار بنجی یعنی مال باتیرا جبر هر کس دوی دمه دا جوان پیوست بوجه انو کاره کی بکه خباته کی بکه بو سنمینه و 2011 دا نو ام بیجن وقت ام بین شورشک چیبو او شورشا بتر يعني هيش مروف دمك او ارتدى جيامك يعني مروف تفجر خورت بو چالاكي هاتن دارخستن لهمو دورا بيتر ام بيجن تفجر كردي د بنسه ريفبريا بيد ريفبريا دمكي هيشت بيتر وك ام بيجن نوفا سيستمك نوهات آواكرن رح چالاکی هاتبو سار کرند بری ام بیجن بری و شورش نو که هات و جندان یعنی توشتی که نو چه بو هر کس دوی روله دا ام بیجن چالاک بو حتى أنا قلت الور بو داعش أو ارتش آزاد هات داعش هات نظام من بجيوان تشدي چندي هنا كي بحثا چاوديري خوي وي دوي دما گوهرتنا ده تچل من بجديد دوا دمانا دا اسكارم بيجم رژیم يعني بری درکوه بهتر پارتیا یکتیا دموکرات چالاک بو ناو گله کردی و خاص جی پیکاتین دین جی نزک خواب که يعني تشتكي بفيرنجي هات خويا كرن ديار كرن و خبات في اوعي تشيبو لي بشترا روش توليها بو ارتش رژیما سوریه درکت همو کس ام بیجن کسن گریدای به رژیم درکتن بخوا و کشیان او پشرا ارتش آزاد کات کت ویده وری یعنی او وکشاندنه و بدربکی بو یعنی لو مروف گمان نکر ولو درکتن او بخوا درکتن ارتش آزاد او مدید کتی کیجی پشرا جی هر وقت او باجارا کتبن تو بارانه جی و بهتر وصاب روش يعني هناك بحثا هرم كردي دكن دبيجن رژیم هزي خوش هرم كردي كشان دو دور كدسته كردا ديان جي تسليمي
هناك عالية كرد كري أولو معناوه نا تنه الهرم كردان يعني الهرم دنجي هزي رجيم دما وگريان ارتش آزاد يعني جي هزي دن هاتن دزداني سر هرم نولو عينا وسا تشيبو يعني رژیم بخوا خاد وکشاند پر دوران يعني بهتر گرانی دا دورن باجار مزن وک شامه وک حمصه وک ام بیجن درین هانی گرانی دا دورن مزن اما کس وک دورن وک من بجه بخوا عینا بخوا وکشیان و ام بیجن نب ویرنگی تیگوتن و دیجبر اپوزیسیون او شر رژیم کربو نا رژیم بخوا وکشیا و پشت راجی هر وقت هر دمکه تو باراند کر باجار تو باراند کر بله مهنکی بحثا او سقایا سیاسی کر لوی داری ولو لی ام بین سر مجارا خوولو بیتر یعنی تکلیات بنویساندنی ر به ادبیات بویجه ر چاوا دست بکر و چی رو که الجمت چاوا دست بکر کنگی دست بکر براستی گانی بیجی دمی هانی راستیه بیتر من گرانی دا هلبست دست بکر 10000 دا هلبت هولدان من هبون دملی کورتا چروکه دما از 15 سالی بوم من هناك چروک نویسانده چروک بیتر بر به فانتازیا زاروکتیه بو یعنی نه وک ام بیجن چروک نه ام بیجن بواته بون شبر دوی دمی هم هین زاروک بون 10000 و پشترا يعني ام بیجن هناك ماموستا هبون ماموستاین هبون هلبسفان بون بخوا تبيري من هالبسوانك هبو فلسطيني بوجي من بر بآلية هالبست مودرن داكشان هالبست هاني آزاد وهالبسوانك يجي هبو مخاندن دا او جيجي من بر بآلية كلاسيك اوكر فمتشاوت شي بو بمرا ماموستي دبستاني بون دبستاني يعني زمان عربي وادبيات يكي ام بيجن ماموستاي انجليزي بو دم 17 سالی بوم دم صف 11 بوم دوگوت بهتر گه نده هلبست کلاسیک به هلبست کلاسیک دم وی چویه دم بهورتیه گرانی بده شیوه مدرن شیوه آزاد لی و ماموستای کدین هبو او بر هلبست کلاسیک نویسان دوگوت وره هلبست کلاسیک جبر هلبست کلاسیک خورتا و هر کس نکاره خواستر پشتی و مثلا تشکی باش بده فمن هر دو جورای نویساند من جوی ماموستای شیوه کلاسیکی نویساند و من نبونک مخواستی بلکی تو وی دیوانه داجی خویایه و دمل هلبست آزاد شیوه پرگالی آزاد بهتر از دیده راحت بوم من نویسانجی یعنی هر دو شیوه من پینوسی خواب بکارانی از باورد کم هنه که خوندنا تجی دواره يعني زانینگاه د زمان عربي ووجه عربي او جي آلیکار و گوکاربت اف هلبستا کلاسیک یان جي کشساز بنیبسین نولو براستی او مرسلا هلبست کشساز یان کلاسیکی دم 8 من 17 سالی بوم بخوا يعني اجماع هاتبو خواستن بری تر زانینگاه بری از هم داینگاه اجماع هاتبو خواستن اگر ته هلبست کلاسیکی بنویسی دویت با ابحر عربي زانبي وك ام بيجن بحري كامل وبسيط وخفيف وتشتي وسع فما خافيري ويكر جوي دميدا يعني ما دمي اسفي ينظام دس بهالبس ذكر ما خافيري شيوي كلاسيكي ذكر ده هالبس عربي دا يعني تكليات دما قد دس بيكر يكسر بهالبس يا دس بيكر بهتر بهالبسته هالبست قاري بيجي يعني هي سانترا جي شوين هنرندن وك رامان وك كورتاتشيروك جبال كورتاتشيروك ورامان هناك آلاف بيجاغن او آلافانا جداترنج آلاف هالبسته هالبست بهتر مروف هستيار دبيتي دا بهتر هستي خواب كارتيني بهتر دخونه و پرجاراجي ودگره و هلبستانا کادبینه مثلا کیم باندور رادکه زیده دکه لیوسا او مثلا هلبست هم هیسان امرو لیدسته که او هم جی زحمته باوریاتا بتشتن تنویسان دی زوتر هبن یعنی تو پر جارا تدبینی پیوسته تو پر هلبستان تدبینی کیم باندورن نگلک خوشن راکی
الفيدريت ديوانا صرخات الضوء ده يعني كاري بيجي حتى صدروا بلي هلبستن كيش سازن حمو بله. وها اوجي هناكي كيم جاري يعني تيدي تنقو يعني لجم هلبستفاني جوان جو هلبستا كلاسيكيا جي اغو كيش ساز دني بسينن يعني تشبي دفي تبويه كيتيد كو تقارب يعني تديواني خبان حردو جرين هلبستي بله. يعني شخوت بحثا ما مستيان كر ليز باوردكم او ما مستنا يعني ناس دمك بالتنين قوت حردو بشن هلبستي دفي برتوكيده بكار كر يعني بيدفيا في كي بيتر تشد ديت يعني قول ديوانك در كفي هلبستا كلاسيك لآليكي وهلبستا يعني سربست لآليكي بله قاری بیجی سه چیز هنه سه ذائقه هنه جیواک دوی دمیدا جیواک عربی و تف کردی جی پنک براستی بتندی طرفدار هلبستی کلاسیکی بون دو گوتن جبلی واک هلبستا ته هلبست کن نه نابه هلبست نیو لید به تشتکی دن نیو لید به تست نیو لید به تشتکی تکست یعنی تشتکی وکم بیجن نصکی وکری بس نیو لید نکه هلبست شرمت نیو لید کی هلبست چاوا چه بود نا وینا کوکیانا دا من بهتر و گوتنه خواگوت مگوت مرسله نه پرگال هلبسته مرسله ناواروک ویده اگر ناواروک مدرن به خورد به بالکش به هست مروف تفراکه او هلبسته اگر وستانه که نه هلبسته هلبستن هنه جی کلاسیک هنه جی هاتن نویساندن جدم دیروکه کفنیه دیروکه هلبست بس پرگال وان پرگال هلبست بون یعنی رستوان بون اما ناواروک وان دا نه ناواروک که ام بیجن هلبستی زلال بو یعنی کم هلبستوان عرب هنه مروف الوان نیفد که نافدار هلبسته که ام بیجن جدلو جان نویساندن اما بهتر هلبستی وان رستن یعنی تشتی که به گیان تیدا نینن بهتر دو آویتن بو بهتر پسم بو حتی مروفن مدرن هاتن و خواستن هلبست کلاسیک بنویسن پرانی وان دوباره کربون تشتی کردن لمن هی من خودیت برانبری هلبست کلاسیک وک هم بیجن وک از کتبوم وک ازمونه کده ده ازمونه کده یعنی دوی از هلبست که هیرو بنویسینم رستن خواه کلاسیکی به لی ناواروک و ناواروک که مدرن به من هول داوی تشتیجی او بباوریا مدا از هناك واردا از سركفتي بو مش بر هناك وينين من تشتيون وك ام بيجن بشيوايكي مودرن هاتن نيفيساندن نج ام بيجن جخاب اولو بله للتدفي بشي هاني دي بشي اف هلبستا كش ساز تنحس يا جارنا جبو اف بحر هاني يانجي اف كش سازيا في مالك يان في هلبستي درست به سراس به ته هنکی زوره بدخو هنک پیوی گو پدوی بوافتنت لیزیده بکیان جی هنک پیوی گو پدوی بوان هیه تباوی جیش بو گو تکارب وزنه یانجی کش سازی الهف بینه ته آستنگی اولو ده جبو آوا کرنا هلبستی لگور بحر و عروض و گو کش ساز به تل آستنگی اولو راست نهاد کرو اشترا راستیه که بیجم هلبسوان در باست به جبی دوی تشتی دا و کلمانا پیش مروف داتین پیش مروف آفرینه راتین لی مروف چاواد که چه هلبه چن ام بیجن هلبستن هبن کم باندور یعنی نه بدو مروف راد که جی جواری راد که و پر جاران هر دمه که لیوت گریه جی یعنی پر جاران ام بیجن دم مال هی مالا یکی مال دوا یعنی ولو دوی سیستمی دا جاران مال یکی خورتر دبی آد دیان ضعیفتر دبی آد ضعیف ایخ خورجی تندکه بهتر هلبست کلاسیک نه هر کس کاره جحق و درکوه یعنی دوی مروف گلگ خوانده به و دوی گلگ جی مروف خوانده به جی تشتن بره سرپیهاتین هلبستوان نافدار جی و پشتا جی اگر بنویسه بدل کی راحت به هسته کی راحت و زلال به زحمتی کار به هلبسته که به شیوه کی مدرن بنویسه و اگر چه قاس پرگاله و کلاسیک به افتشتا ودگره هلبسوان کاره اشتشته کونجی نوکه و جبوته چوابو جبوته تخور حد دید دماته هلبست نيفسا هلبت وقت مروف
هستی وی آمده به و وقت مروف باندور به جرودان چه بیوی سرد آخوه اگر مل اوینی دا به یاد مل فلسفی دا به اگر هست تا حاضر به اگر فکر تا شیار به تو خم شیوه ناخوی خم مل پرگالیت ناخوی بهتر برحاتی بتاعت که اما تو جمتا تر رودانک تنه تشتک تنه بالکش بکی و تو وری بنویسی هلبست کلاسیک هلبت وين راحت به هلبت ويت بيتر ويت جفر باي وكيويني و بيجي فا هلبستا وك جلكي برسبانكري يعني وك ترقيعاتن وترقيعاتن ند دواري كلاس هلبستي كلاسيك دا تشي تي خوياكرن جانا مروف هلبستا كمودرنج دينيفيسي ودمي هستتنش يارها تبتشتكي ناقشي وتدينيفيسي و هلبست و خورتبوني در نكوي هنا کس هنه یعنی نیفساندنا هلبستا کلاسیک یعنی یعنی جرباندنا و یعنی نیفساندنا و وک هلوستا که دبینن و نیفساندنا و هلبسته وک یعنی هلوستا که ام بیجن محافظه کار یعنی کفنه پرست یعنی بوی رنگی بناف دکن گو نه تنه مثلا فرم و شکل تنه مثلا هلوسته یجی و از پیوا مدرنیزم مثلا از بالا خدمت قلق د چارچوبا خفتنا مت السيرفي هلبست يجيب كاراني يعني حتى شرا دي افديتنا هاني راست جو نفساندنا هلبستا كلاسيك مثلا هلوست في جريددم وكسن محافظه كارتين بنافكرن اف كسي جوفي هلبست دنيفسين جو دروي مودرنيزمينه يعني هلبست دكار كيش اساس به و مدرن بجي بباوريا مدا باوريا مني داودا اري هلبت مروف كاري هلبستك بنويسه او تشتا ودگري هست تي مدرن ودگري ذهنيات تي مدرن اتشلوي مدرن بتشلوي آزاد بو سربست بو او قيد و بند كيش سازي قالبك هي دويت مسألة بحر اف دويت تجوي قالبي هاني درنك اف چاوا حردوتين جم هفدو اسكارم بشتر بيجم هلبست موزيكا موزیک هندریتی دا هيا و موزیک اجدر وایتی هيا و پر جارا وقت مروف هم بیجن استرانه که گهدار که او استرانا رستوانکریه اگر نه رستوانکری با مروف نکاره بخوشی و بزلالی هم بیجن بیک بینه و بکستران جبر ویجی هلبست نکاری جشی وی هم بیجن هاتی ناسکرن درخی زوبزو و او مرسلا نه مرسلا شورشه که من دسپه که من بفي رنگی دید یعنی مدگوت راستا ناوارو گریدای به پرگال اگر پرگال کلاسیکی به ناوارو جی کلاسیکی به بس مداوی من ناس کرد سر بهاتی مدا ده بری دربار نویساندنی دا مدید مرسله نولویا مرسله ودگری قوات هلبزوان بخوا و فکری وی مدرن بخوا اگر رامایتا مدرن به چه آوایی بنویسی و دیار بکی پروبلم نینه ای کشه مزن وقت هلبسته که بنویسی او هلبستا به باندور به تپی و جور آنی و تنیو هف کری و افتشتاجی گلک مدیتیه و پر کس هنم پرتوک خواهی چاپ کرنه و اولو خود بینن هلبستوان جی دیت دبینی ودگری هلبستنوان دبینی نه کلاسیکن و نه مدرن نه هلبسته باشه مادم توی نارینه هانت پارزه و افتشت يعني جنجاز ممكن جو بفي رنجيبه تشي بي ديد جو باش يدد واحمو هلبست سربست بن يعني تفي اواي هاني حمو برتوك داني باوت وجبو هناكي افدي تني جو تدبيجي بنافاروكا يعني برتوكر هناكي الهف بهاتا مروف هلبستوان پر جاران وقت ام هلبست كي تخازن بنويسن هلبست يعني تجمع بخوا يعني وقتی ام بین هلبسته که سر تشتکی بنویسن او تشتا او الهام مروف هاوسداریا مروف اشترانا بجه ولایت في هلبسته ویت برنگه کی کلاسیکی دینی یا برنگه کی آزاد دینی بخال تا تی او کرن تا يعني بخوا او هلبستات بینی تا نویساند يعني او هلبست وقتي قلتي يان كيش اساسته يان جي سربستي ما بس اري وصاب يعني نأم دخازن هلبست بخوا وصاد خازن يعني تدبيجي از قلتنا حفسار ولد ناف دكه فانا بكار بينم
تدبيجه افسار هلبستوان دستي هلبستي يعني دستي وي حاله دي اگو هلبستي دخلقينه گريدايا روشه هگرولو به انسياتيف اي هلبستوان لكما هيزاوي لكما يعني دستلات دارياوي لكما لسر زماني وي لسر هلبستاوي قاری بیجی نافبرا هلبسوان و هلبست تدا سلاداری و ت هیزبندی و ت مرسله وسا يعني او وقت بين نوع كي جي شويه كي جي رفتار او گرديش رفتار و گرديش نافبرا هلبسوان و هلبست نينه چما هنك هلبسوان هنه مروف زانه بيگو او هوستاي وان وي هلبستا خون و تاي وي هلبست حمود دستي خو هلگرتنو و خوشک وی هلبست دهونه هناك هلبستوان جي هنت النر تاي هلبست و تفنا هلبست حمه جدست وان فلتي و چويه و نكارن دست لاداري وي هلبست خوبن يعني هر دو آليه هلبت هر دو آليه هنا هيدوب زاني چاوا هلبستوان هاني راستقين او اي كاري خوبه بينه هر دوره كي جواري خواستن تيدابه يعني دوار شر نافخوین شر کی درونی هلبسوان جیان دکه دما تشتکی گلری دبینه چالاکیه که دبینه قرقرنه که دبینه دکه حد قرینه که فدبینی پرگال کلاسیک جیرا بهتر خوشتره جبرتی دا دنگن دیار کری هیا لدمل ام بیجن دمن مجولبونه رامانی دا رامانیاری دا مرو وقتی ام بیجن رامان دبه سر تشتکی تدبینی بهتر شیوه مدرن و آزاد وکری خوشتر جویر بشه یعنی ام بیجن شیوه پرگالی گریدای بروش هلبسوان مروف دکارم وی وان گوتنی گون هات گوتن انا اخفتنا دنا ما تشيبو حمام دکارم بیجن بنگهاوی اف يعني برتقاتا يا هلبسا يا قب زمان عربي در كت ما بحث حرد واليا كر دجياني غريات دمرو دبينو گوشانو يا هستان جي هي وك هلبستين بكردي ولو مثلا نفسنا بكردي دورا مي وگرين زينها برسا خود في چارچوبه ده بك اف گوتني هاني لسر مثلا نفساندنا هلبستا بكردي جي راستن قالو يعني مثلا ام بيجن كيشساز وسربست يانجي افتنج بو هلبستا بعربي دمشن وجبو هلبستا كردي نامشن زاني ده هر واردا مروف ديله هسته خويا ديله غافنتي دا دنيفيسه يعني وكم اشترى قوتي دما مروف كردجي ودگري چاند كردي ودگري هلبسوان كردي برهمن هلبسوان كردي نافدار وكي احمد خاني وك ملاي جزيري وجيگر خوين يعني مرو بباندور دبي بتشتن دينيفيسين يعني بيتر اونا دمي سوسياليست هناك جوان دمي سوسياليست دا ودمي تفجري سوسياليست دا جيان كربون بيتر ام بيجن وك جيگر خوين ام بيجن جه ملاتيه وخوجتيه ام بيجن دركات ندشو ام بيجن جامعات يا يونيفرسيتي درنكات او بيتر تدبيني دشيوي كلاسيكي و باندور كريا دبني وك ملاي جزيري مثلا صوفيتي جي او جي بيوا غريدايا قاري بيجي هلبسوانك من جير هلبسي ودخاندن برهمي ودخاندن تشتك دامن جبر ويجي ام نقارن جي تشتن مخاندي ام جي دور كرن هلبت ام باندور دبن بتشتن ام سر مثلا سر بهاتی خوی هلبستی مخاب آوا کری سروی قناقه ام بیجن هلبسوان مدرن جی مخاندن بهتر کسین هانین مدیتن به شیوه کی کلاسیکی نویساندن پشتا وقتی هاتن شیوه مدرن نویساندن مدید عینا گیان شیوه کلاسیکی نابوی هلبستی وانی جخوا مدرنه جخوا که شکل مدرنه بس هندره وان دا جدیسا او کلاسیکیه چما از بیجم پرگال علاقه دار ناکه تکل دار ناکه به قوت هلبست و به جهاتی بونه هلبسوان وقتی شیوه خوا خورد به نهر خنوانه که اروپی گوت شیواز او میره بر ویجی
شێوازێ تا خورد بێ شێواز سەر چ بنگەی ئاوا دەبێ ji xandinê kur xandinê demdirêj ji berhemên kesên afrînerên navdar û zaten jî ji em bêjin ji kul û derdê mirov dibîne ew jî û ji wa em bêjin wa mewhiba xwezayî ê em bêjin xwezayî siruşt didê mirov yani her sê tişta helbestvan bingehê xwe xurt dike. Belê dişanoya hestan de jî te her du şêwaz bi kar anîne? Carna mirov şêwayê klasîk dinivîse ji ber wê rewşê helbestvan rewşekî wilo geş e em bêjin geşbûnekî wî çê dibe hundirê de heyecanek wî çê dibe bîne ew bêtir helbestê klasîkî lê tê yani wateyê nivîsê xwe û peyvê xwe bi cilê bi kincê em bêjin qalibê klasîkî deyne û carna jî mirov dikeve di rewşên ramanî da rewşên mirov raman dibe mijûl dibe dibînî bêtir helbestê hanê vekirî ê azad bêtir lê tê wê hestê tê wê peyvê tê. Heger tu nûjeniyê yan jî modernîzmê tu girê nade mesela bi form û şêweyê nîvsandina helbestê de pîvanên wê çi ne? Pêvanên wên pêvanê wa zengînbûnê em bêjin giyanê helbestvan di vê helbestê da kur çandê wî kur jîhatîbûnê wî ev tiştîhanê hemû wek dibe tiştin hesî ne hestewarî ne yanî bêtir yanî merov çawa dikar wan tişta yani tu helbestekê dixwîne belkî tu bêje ev helbesta hanê gelekî ji dil yan ji rihê wî hatiye nîvsandin bi rihekî germ bi dilekî germ hatiye nîvsandin ez jî bêjim na ev yanî tu bandorek tesîrek kulo li min nekir spê nehesiyam goj dil hatiye nîvsandin li vir tu nabîne ev pîvanê hanê wilo ne dest nîşankirî ne mero nizane bê çi ne me divê hinek pîvan hebin mero zanibe pê ku ev yani helbesteke nûjen e ev jî yek ne nûjen e yan jî klasîk yan jî kevne. Belê di vê mijarê da rexinvanekî Libnanî nêvî Balşaol gotinekî digot helbestvanê hanê hemû cemawar jêra çepik lê didin ew helbestvanekî yani serasera ye ne kûr e. Di vê helbestvan beşek ji cemawara hebin hej helbestê wî nekin û beşek hebin jî hej bikin ji ber û gotinekî wî jî lê xwazê dekir digot xerabtirîn helbestvan ew ê xwe dibîne pêxember ji ber wê jî ew bêtir bala min kişand bi gotinê xwe wextî digot di vê mirovê helbestvan yani ziman bombekê karibê tiştên nû bideyîne tiştê mirovê helbestvan divê tim behsa xwe û pesnê xwe nede mirov nehatiye em bêjin mirovê xwendevan nehatiye pesindanê helbestvan ser xwe bixûne mirovê xwendevan hatiye tiştên nû bibîne eger te tiştekî nû anî berî te wek tişta kes naniye eger ev vire ezmûna rasteqîn ev e wextê tu karibî tiştekî bêjî eger bi çi awayî be eger bi çi pergarî be klasîkî be yan modern be eger te tiştekî nû anî tu helbestvanekî rasteqîn e eger te tiştekî nû nanî tu mirovekî kesên berî xwe dubare dikê. Pirsamînî dil ser mesela du zimaniyê û mesela têkiliya te ya bi Kurdî re nîşandina di Kurd dikare hinekî behsa vê meselê bik yanî nexwasim te behsa men bijê kir û li wê derê yanî û atmosfera heger Sûriye be heger men bijê be heger deverê din bi serdestiya erebî û xwendina bi erebî û qedexekirina bi Kurdî wilo di nav vê tevlihevî û gelemşeyê de yanî têkiliya bi Kurdî û nîşandina bi Kurdî de li cem te yanî çawa dest pê kir çawa çê bû. Bi rastî me pêwîstiyê xwe bi zimanê Kurdî dît biriyê dijminê xwe ra ew dijmina eger biriyê mirovê wek em bêjin mudîrê medresê werê xuyakirin yan bi wê mamosteyê ê te xwandin dide çawa dît karenkî zelal bikin me dît pir kesin heta
بتایبەتی ئافرێنەرن عەرەب هەلبەسڤان بێتر هەرکو گۆتارێکی عەرەبی بخواندانە وێ بگوتەنە دە وەرە کورد و وەرە خزمەتە مە بکە خزمەتە وی تشتی بکە خزمەتە هەوڵدانێ مە بکە ji بۆ çandê me pêşkeve û bêtir ew were yanî rê bêtir dorpêş dikirbûn tiştekî girêdaye bi meselaka Kurdî ya bi hestekî Kurdî yan bi çandeke Kurdî nedixwastin rê nedan wî tiştî ew tişta bêtir bala mirov dikişîne bêtir redfeelek çêdike bersivek tund nav hesanê te da henasê te da çê dibe ew tişta mirov kengî dibîne di demê teng da dibîne demê dorpêçkirinê de dibîne demê berçavkirinê dibîne me va tişta bi rengekî zindî dît rast e ew bajara pir ji malê wê Ereb bû û kêm ji malê wê Kurd bûn Türkman bûn şerkez bûn lê me di wir da dîdît em tim di zorengekê da bûn yanî tim kesên beramberê me hebûn digotin wisa nabe wisa qedexe ye tu ne Kurdî tu Erebekî Sûrî di deverê me da jiyan dike ew wisa bi vê rengî hîşt mirov bi rengekî tund jî vegerê kultura xwe vegerê rengê xwe xwedî derkeve ser zimanê xwe bi taybetî nêzkî şûreşa 2011 û piştra bêtir tevgera Kurdî xurtir bû bêtir me xwe dîdît û em karin vegerin zikmakê xwe em vegerin kultura xwe rengê xwe û em ji vir û pêva binivîsin bi zimanê xwe zaten min û tekiliya te bi Kurdiya nivîskîr kengî dest pê kir bêtir 2003 da wextê em bêjin Saddam ketibû xarê bêtir astengî bêtir em bêjin rewşa serhildana Qamişlû çêbû bêtir dorpêçkirineke mezin bi giştî çêbû ji dewleta Sûrî dijî Kurda bi taybet ew tişta hîşt bala min di helbesê da warê kişandin bêtir pirsek hebû bala min dikişand çima em bi zimanê dayîkê derbirî nakin gotinê Ehmedê Xanî digot divê rojekê min va helbest bi Kurdî nivîsan ji bo rojekê joja kes nebêje tu bê çandî tu bê kulturî bê rengî ji ber wê jî ew hemû sedem hîştin mirov vegerê bi zimanê xwe zikmak zimanê dayîkî binivîse heta niha çima şanoya hestan nehatî çapkirin bi rastî karî bêjî ew şanoya hestan hemû ew tiştana hîştî ji demên wextî werin û demên baştir eger çêbin yanî mirov wê çêke lê cem min tiştek bala min dikişîne niha em bêjin helbestvanê Frensî Baudelaire pir cara digot di nav gotinên xwe da gotarbêjên xwe da divê mirov pey tiştekî keve di helbestê da dîwana wî yekemîn û talî nêvê wê em bêjin Gulên Gunehiyê ew Gulên Gunehiyê dîwana wî yekê bû dawî bû ji ber çi pir nexrexinvan wê demê gotin çima ew pir nenivîsandî digot em bêtir ber bi temambûnê û têkuzbûnê helbestê raman dibin mirovê helbestvanê ê rasteqîn ser pirtoka diqet nake bêtir dixwaze tiştekî bêne bi bandor bê tiştekî heye hemû kes hemû serdeman da bixwînin eger me îro tiştek weşan kir û eger îro em bêjin em bûne xwedî pirtok û xwedî berhem û eger berhemên me jî bi dawî newin xandin newin rexnekirin nebin pirsê mijarê mirov tê hesê weke û tiştek nedaye tiştek nenivîsandê mesela ned mesela em bêjin her wext mirov tiştekî daxe divê wextê mirov tiştekî daxist pirsekê ji xwe bike ew tişta wê ewekê çêke heyecaneke mezin nav cîvakê û cemawarê çêkî lê neke rast e em caran dibêjin wek nêçe yanî divê mirov di demê xwe da newere naskirin piştî bimrê divê mumkin e mirovê afrêner nûva jiyan ke ew tişta carna rast e lê mirovê afrêner divê tim vê pirsê ji xwe bike gelo wextê ez kê binivîsim wextî kê nivîsandirê min nivîsandin normal bin eger min 5-6 kitab jî çêkirin û rojekê ji roja kes haca wa tiştana tune bûniyan bîmane zimanê min newa zimanê zengîn bû wê hingê ez kê çi bikim êma baweriya te van gotinatê mesela ana tu nabînî piştî çend nifşê din hetanî got ev nifşê îro dinivîsîne tune be wê çavê her nifşek nivîskarê xwe bixwartînî yanî wê çima bên
هین لبر همه منو تفگرن و نفشه نو گوبه نویسکاری خوب بخار بینه و دیتنا خواه یا لجیان بخار بینه. بله از که چی اشترا بجم هاد و دمانا دا دمی ام بیجن شیوه تکیلی فرهتر بو بری انترنت دبینی همو کس بیجن دی ام دنویسن و پر کس دنویسن و مخابن جی پر کس هنه جی چاپ تکن جی و پر کس جی سر کانالا درد کبن و چی وسا مخابن برا بخواسن کیت خواست برا بنفسین برا بله دنویسینن لب بشیوه کی سقط بشیوه کی بس بوار ناس کرن وک ام بیجن پیغال دیروک رخنوانی پیشترا يعني كوني بيجي رحمه الكسيناك يعني هموها ايش بيقول هلبت بيفن هاني جران و بباندور و او بمينن و همو كس تشتن دنجي اي هاتنا وشاندن و هرن شبر وسا تيخو ياكرن وك انجامكي نه هر نویساندن خلاطی جیراتین نویساندن راسته و امجی الخلاطیه دگن هلبزوانی راستقین دوی جیان که پشتی جیانا خواهی دم کی دوی هر وقت جیان که هردم جیان که بس هنكي لازم جبرجو دفان دقيمة معنى ده استخدام برسا آلية تيدن بكم مجهول بونه تيدن يعني چه دواره رخنگرية ده به چه دواره رامان و زانسته ده به ده جنانيگاريات ده يانجي لوه داره نيفساندنه پرتوكي تي نچاب كري يانجي دست نويس مثلا ليكولينه تي رخنهي هنه يانجي هناك رامان و نويسن يعني دوار رامان ده هنه و وكيدنجي نامه هنه هناكي كار بحثوان برهمتي گناهات نچاب کرن و مجولبونات يابوان تشتار ما بهتر بحثا هلبس كر لهناكي متخازن في آلية جناس بكن بهتر من نزدیک در واری رخنه بوم تیبری من دمی اتصالات دوا بوم زمان عربی مدخان بوی هنگی البسوانک هبو دگوت جواب بیون تدبیجی او آخافتنین تدبیجی از باورم موتروجه که رخم وان بی او ساوی آقا گوتنه گوت جبر تشتی تا گوتی خوی عدکن بهتر تیداشتین رخنهی تیدانه بهتر او گوتنی ویجی بالام کشاند البسوانه که دینجی وسا جی وک نرینک خا گوت بو بهتر مروف خونه دی بر بالیه البسته البس همو کس دینویسینن او پر چی بی واره وب بهتر چی بی نها دم مروف دم تحلیل یا دم دیالوگ یا دم دیالکتیک یا دم مروف بهتر تی که نیبلی گرینه ده اما مروف بهتر دلگشت به وقت مروف دینویسه رنگ رخنیه یعنی پر خونک آستانگیه دا آستانگی هلبسته دا بهتر از دوی گوتنه دا از ولو من رامان بو مدیت او تشتا راستن دوی مروف آفرینر خوب تشتی که واتن بهتر خانه بینه یعنی مروف نه خرابه او نه پسکره که وقت مروف دمکی دا هلبست یاد بنویسه دمکی هر ام بیجن پیکاتین خاج جوره که دین ببینه وک رخنه وک ام بیجن وک فلسفه وک کتارین ام بیجن سیاسی جیواکی دوی مروف خوا جارا ام بیجن پیکاتین خاج جور بجور بکه او تشتا بهتر خواشه جواب پیکاتین جور بجور کری ای مروف پیکتینه و ایدی هیدی خاناس بکه خود گرانی خواه ویب داوی بده تشتکی اجبر ویجی ام کتن دمجای رخنه دا و براستی جی ام بهتر مخوا راحتر دید ملی رخنی دا ملی رخنی دا بهتر مروف ازمان فرحتره آسیمانه فرحتره آلاوین خواه جور بجورن مروف کاره هل پینوسی خواه یعنی کار بینید ملی رخنی دا و بهتر انجام باش بده تشتن نوجی بده ام جی داویا برنامه دی یعنی ام تنه هیویا سرکفتن اشتر دخوازن دما ما قديا مخابن يعني برسيدنا منما كارنت في ياجي براب مين جارك دن براب مين دمك دن قالك سباش بو هاتنا تايا برنامه ريبر هبون پر كيف خوش بوم اف جارا يكيم وبهيفيدكم كونه جارا داوي صابي اجي سباسياتكم توفي درفتي داما ام تشتن جي ام بيجن جي كورت جيانا خا بيجن جي تماشاوان على بله شخو یک جار مانجي برنامجي او قالك سباش بو هاتنا تايا برنامه سپاس بۆژی تەماشەوانین هێژا حتا بەرنامەیە کە دن هەمین خێر و خۆشیە دە بخاترێەوە
دما خوش به د برنامه دری دن دجاره کدن ام بهورن میوان مئیرو ریبر هبونه رخنگر و هلبستوان کرد حتی نها ریبر هبون د پرتوکینوی لسر کاغت در کتن یک جی یا هلبست 2016 بناو قیرین رونی یا دنجی پرتوکا که تکستین رخنهی و این رامانی بناو لیلان و نیرین اف هر دو پرتوک یک جی 2016 یک جی 2017 در کتیو کی دنجی سر مال خانه یان مال پراوی یا الکترونیک چار پرتوک چار برهم در کتنه ریبرت بخیر هاتی صابی سپاسیاوات کم بوه درفتی سر چاوا ایرو و مجارا ما رخنه به گشتی لی بریوی متخصص پرسا یعنی بهتر تدواره وشانا دیجیتال یا الکترونیک دهنه کیولوت چالاکه و حتی هاو برهمه تدور دجی گلک هاتنه چاپ کرنولو ته کاره هنه کی بحثا و مسئله بکه یعنی چما بهتر ولو تا گرانیا کار خواه بر به وشانا الکترونیک ده یعنی بریه بهتر جه وشانا سر کاغتا گلو سدم آبورینه یعنی یانجی سدم دن هنه علاقاوی به دما گوامته ده دجین ده هیه دناو به پرسه تکری تب هن برسل زلال کرندان جبر هلبت دوی روشه می نهادا دوی سردم می نهادا پرتوک به دا آوایی تین خواندن با آوایی الکترونی تین خواندن با آوایی پلگیجی تین خواندن و تشتن پرتوکن پلگی جانا تیر ناکن بکن دسته گلک حسا و تیواته دوی نویسکار جیشی بخوا برنگه کی ام بیجن بخوا ایدی کار به تشتن خواه برهمن خواه و شام که بده دسته کسن هانی برهمن وی پلگی نکتن دسته وان کار بری الکترونی جی بده وان جی هیرو دوی سردم مدا پرتوک بده آوائی تینا خواندن جبر ویجی از گرنگی دادم قناخ ام بیجن واشان الکترونی جبر برفرحتره و برهم و دنگ نویسکار مروف کاره بوی آوائی وشام که بلا بکل هر داری لگور سربوره لگور تجربه تدوی واریده پرتوکه الکترونیک بیتر تخون یا سر کاغذا گوته چاپ کردن نخواستم یعنی روشا کردال برچاوان مثلا بیجن دبه گوش بو خوندوان اوروپای بهتری الکترونیک بین بلاف کردن یانجی خوندن لی افتش بو کرداجی یانجی بو ملت روجهلات وک عربا جی در باست بی یعنی بو همو کسا پرتوک الکترونی کاری و پیدیدیان پیک بینه دما پرتوکن پلگی نکردن بردستا جی گلک سدما ایرو ام بیجن بهتر انترنت رولک مزن لیستی بدانو ستاندن انجیفاکی جبروی جی دوی نویسکار ما دگور وی دمی جی ام بیجن خواه عیال بکه خو پیوان بکه چینا به ام بیجن دوی ام وی دیواره نابرا نویسکار و تشتین الکترونی دوی او دیوارا وره راکرن وره رو خاندن جبر ایرو جی بقاسی ام مالخانه این پلگی جی دبینن ام الکترونی جی دبینن او جی چالاکی وان جی برفرح دبن بریا انترنتی و دبینی جی یعنی بهتر ملت ایدی خود دبر به الکترونی هم اجبو پرج جی هم اجبو مثلا آبوری جی پرتوک الکترونی خدمت که کاره ام بیجن وی پیوره پیک بینه وی وظیفت پیک بینه نامه نویسکار بگه گلک کسا نتنه الکترونی ام بیجن شیوه پرتوک پی دی اف مروف کاره جی بریا یوتیوب جی دنگ خواب کینه گلک کسا اگر چه نویسکار به رومان نویس به بسوان به هنرمند به مروف کاره دوا دمانا درفت پر بونه که مروف دنگ خواه نامه این خواه بگینه در دوره خواه و لگور آگاهداریتش خواهی خویانی کرن مثلا چند کسا اف پرتوک خوندیه
الکترونیک دماتی وشاندن یعنی جبوتا از دبیجم مثلا ایتاب هر دو آوایان هنه پرتوک بهتر کی جان تخونده بهتر هر دو ملا تخونده الکترونی زیاده تخونده الکترونی زیاده تخوندن جبر ام بیجن جسده من آبوری مروف نکاری ام بیجن 1000-2000 پرتوک چیکی جبر روش کری دایه به مرسلا پره لی الکترونی مروف کاری اف ام بیجن پیشنگهن الکترونی چیه ببین خواهی مالخانه میجی بشتار بیج جوه پیشنگه الکترونی او جي گلک کس دکلن و پرتوکا کارن داخلن و کارن بخونن سر ام بیجن سر ام بی تلفونن خواه و افتشتاجی پرچه بوا و هی سانتر بوا جي کسا ناوی وی مالخانه اتا چی؟ ناوی وی مالخانه کم جیوی نازانیارن آزاد بری وی مالخانه از دست بی بکم من روزنامه وشان کربو مجی 10 حجمار درخست بو ناوی وی روزنامه اوین هبونه و هبون ناسینه بعربی الحب وجود و وجود معرفه ما کاربو بری وی روزنامه گلک نویسن جدا امجی هل بجرن و بدن خلقه و براستی جی او جی کانی بیجی دستکتیه که ام بیجن باش بو ما و بو کسن هانی بشتا بینوسی خواب کار آنین ده چارچوب و روزنامه از باورد کم هر دو زمان وشانه دکرد حتی انها دورا چند پرتوکا هاتی وشاندن با آوائه که الکترونی حتی انها سو نه پرتوک ما چه کرنه به هر دو زمانا کردی و عربی و امین بردوامن و از باورم جی گلک کس گلک نویسکار جی طایبت هو بنا تشتی پلگی او باوریا هم به تشتی پلک پرتوکم پلک دی او جی ام بیجن هنو اوتی ورارا و یارین چه و ام بیجن از خواه جوانن یعنی حتی انها پرتوکن گو مروف ناب دستی خود دگره مروف خوشتر دبینن یعنی جی پرتوکا الکترونی یا جی گو وقت پی دی اف مروف دکاره ببین هلبت خوشه لهر دو جبر پرتوک جی ام بیجن خرا دبن به درباسبون دمان او جی تین شوتاندن تین وندا کرن تین پاشگوه کرن الکترونی جی جانه تین محا کرن لنجم حمو کس تین محا کرن هلبت ویدی سابق هی او پرتوکا دیتنک هی اولو دبیجن مثلا سبروج یانجی ده وان سالن پیشیامه ده سبروج پرتوکا الکترونیک رایی و اف پرتوکن یعنی ای سر کاغذ هیدی وجهولی رابن ده وی دیتنه چاوا دبینه براستیت شکی وصا دبینم طایبت از سرپیهاتی خواب آخون پشتی شورش از سوری و گهستنه ما زیده بود چونه مخاطنه ما زیده بود پرتوکخانه مال سوریا مال کوبان بحثا کوچبربونه دکه و درکتنا جوالات و لی پرتوکن الکترونی بمرا چون کوفا چون پرتوک من بیجن بریه فلاشه بریکه مدابو کنگیم کاربم سر لابتوب سر اوه تشتی خواب بکن دیوات هیه چه دیوات هیه پرتوک الکترونی بهتر بردستنش ده 1012 و وروا از پرتوک الکترونی بهتر تخونه و تدبیجه یعنی دبگو سبروج هیدی بهتر پرتوکا الکترونیک رابو اوه سر کاغذا بتمامی جهولی رابن از با افتشتا مسوگره و افتشتا و ساواره پیکان جبر دم دی نمایه دم مروف نمایه ام بیجن پرتوک پلگی بخونه پرتوک پلگیش بو چاوا راحته هلبت لی ام بیجن کی دمیوی هیا گلو کی دمیوی وقاس هیا جبو پرتوک پلگی بخونه ام دوی دمه که تنگ دانه دم کار دم تفگره و لوی پرتوک پی دی اف از بیجم الکترونی کاری و ارکی پیک بینه کاری به دمیرا بچه جبرگو مجارا برنامه مشخوا ایرو ما خواستم تبکد میوانج بو ام سر مجارا رخنه کرنی رخنه به گشتی و رخنه نامه دب تایبتی ام سر به راوستن حتی نها دواری رخنه کرنی ده و بهتر تدویواری ده گلکی هنکی یعنی چالاک چه واره ای رامیاری به ای فکری به چواره رخنهی به حتی نها وکو برهم ای گوهاتن وشاندن
دوی واری ده یل بردستی تا چه هیه و نهات چه ده لسر چه خبته یعنی بهتر ده چارچوبا کارتی رخنه‌ای و رامیاری ده بهتر نهاد یکمین پرتوک بشیوه که کتونی نهاداکت و نیزک دم جیوه برنگه که پلگیجی ترکبا ناوه چی؟ ناوه پرتوکه ام بیجن واتین پاش نویسه جیهان نویسکاری سوری محمود الوهاب او پرتوکی ام بیجن رخنیه لگرینه که چه دکه سر نویسن وی نویسکاری چه کرده چیروک و چه رامان شیوه که من هیا جدا از ام بیجن نیزکی رخنه دبم با آوای هزرکه اثر به مجول دبم 2012 و وروا هزرکه رامانی هی اثر تخبتم و از وی هزری بکارتینم بخاندنی خوی رخنی جه پرتوکان بطایبت تشتن ویجهی وک رومان وک کرتجیروک جبروی جی اجی هنرا اجهف و ناقتینم از دبینم نویسن ویجهی ام بیجن استونکن جه تشتن رامانی تشتن سیاسی جبر از کارم بیجم تفگرا ویجهی اگر تفگرا سیاسی ام بیجن الهفنه تفگرا سیاسی جی بسوده به انجامه کو برا تفگرا ویجهی و نخواستم طایبت آرخنی برا نمشه یک ریبازه یک آسته بله اگر ام آنا شپرسه کلو گشتی دست بیم دما مرو دبیجی رخنه بله یعنی بهتر داناسینک طایبت جبو وی پیوی هی مثلا رخنه بگشتی ورو دماز بیم رخنه چته بیراته رخنه وک تبیره من تکسکرنه تشتا تکسکرنه راستیه جور بجور دما مروف لگرینه سردکه و هنتشتن مروفا بمجول لکن طایبت مروفن هستیار بدمه ببویرن چه دبن بقناخن رامانی در باسمون دیرو که کسن روناک بیر سرخه بتینه و خاسر وستاندنه پرسا رخنه پرسکی گلک دریا ود که گلک دریین دن ود که اجبروی جی ارکسر چه رخنوانی دما نیزکی وی پیوی بی دهندری خدا هست بکه که سر ملیوی گلک تشت دوی وار بیکانین دوی کاربه وی نامه بریوا ببن اجبر رخنه نامه که جور بجوره و ارکن خوشی سر ملی وی رخنه گریته و مخابن ده روشلات ده وی والاتی ده وی روشلات ناوین ده وی چارچوبه دا و بطایبت جیواک کردستانی دیدا رخنه مرسلا رخنه گریه دا تشکی دوری مرسلا رخنیه چما رخنه و گوته خواستن لجمع تنهی اگر هبجی لاوازه یعنی اگر ام هنک سدمان دست نشان بکن و او سدم چی بنگلو براستی دوی ام وی پرسیتا و گرینن قناخن دیروکی گله دوره بگیشتی تی در باس بویی وک ام بیجن جمع وک اول هیا او مرسلا اول دناو وی چارچو وی دا یعنی مرسلا رخنه گرین او قصفره یجبر هین ام دوات شاغانا باسکن اولی هبون بشرا هنو بون باسکن دن باش هگر ام بحثا اولی بکن یعنی سدمه دن جبیر نکلی تبحثا اولی کر لجم روش آوایی آنجی اول هبو او تاپوین گو تکاری بیجی ده همو اولان ده هنکی نزیکه هفدون چما روش آوا رخنه هنکی پیش و چو چما دنا ملت روشلات کردجی دناو ده پیش و نچو از کاری بیجی ام بیجن مرسلا اولی هنک ام بندیجن باندوری وی کم بود روش آوادا لی ام بیجن پشتی تفگرا سوسیالیستی او جی هن روشتن و لیب کار آنین لی با آواین خواهی سوسیالیست او جی هشت مرسلا رخنگیری جی تام نوا برفره کرن نوا آزاد کرن
لی بشندن وک باکور کردستان روشلات کردستان و باشور جیش هر سه جیجی مرسلا اولی و مذهبیت تیدا خورتا بروی جیجی مرسلا رخنی رح دورن هم بیجن روناک بیرن و دورن جی مرسلا آزادی بونه چما روجاوان خستناف ده قایی بجی روج آوا بشک تایبتی نویخ هنه جبر هنک ام بیجن بوستک آزادی تیدا هبو جور بجور تفگرا سیاسی تیدا جور بجور بو و ام بیجن بهستک جی آزادی ناف خلقی می روش آوا هبو بیتری پارچندن بیتر قرکرن تیدا هبو اگر ام سر آستا سیاسی بیجن مثلا روش آواجی اف آلی گرین ام بیجن اخوان مسلمین یا جی اوه بسروان فتین حسبادن بسر اوه دجبری رژیم ایگو خواکو یعنی او انیا آگو یعنی بیتر آلیه اولی لی دستلات دار بو کرده گوبوان رجینه هندکن یعنی لی براستی تاوی ویجی بهستک جه آزادی هیا در روش آوای کردستان او جدابونه که ده وی پارچه براستی تاوی کو هم بیجن تام شتشتی اولی خلاص نبونه جی روشتن پارتیین گلم پراتیج خلاص نبونه تام حتی روژا ایرو لی ام بیجن ام کارن بشی روژ آوا بکن چخار بینگه و او کار به اف بینگه ها جی به طایبت روژ نها دا نها ام بیجن پشتی شورشه کاری بیجی کانی بشی روژ آوا بکی بینگه جبو باندو کرنا روناک بیریه سر بشن دن بس تبحثا شورشه که دیگه گونها الميدان تنی یعنی انا اگر ام بیجن یاگو به ناو شورشا سوریه دهات ناس کرن نهات حال حاضر یعنی تشتک جه گومرو ناو لی بک شورش از باور دکم نما یعنی بیتر بونه انی و گروپین چکدار یه گل همبر هفدونو و شر و ناکوکین لسر دستلات داریه یعنی تشتک گو ناو شورش لوی میدان نمایه وقتی گو تشتک ناو شورش المیدان نمینه و اف ناکوکین ام بیجن چکداری و مذهبی و جبو دستلات داریه و چاوا کاربن تفگرک رخنهی بخوار بینم براستی ام از بحثا ام وی شورشا آناولی بویه شورشا سوریه از ناکم از بحثا سرپیهاتیه که نو دکم ده روژ آوادا بینگه ها ده روژ آوادا تی چی کرن و باندور خار سردرن بینجی جی هبن نبوه ام بیجن نبوه هیوین منه تام لیکاری بیجی و تفگرک سیاسی تیدا نو توفن خاد چینه و بخار جیجی تفگرکی روناک برید چارچوه ویدا وری آوا کرن هلبت وینا گور داخوازن میا سدی صد به لی ام بیجن و هاولدانک به و ام جیجی الهاولدانک کد کرن او هاولدانا و بخارا پیل نو بینه خونی نو گش بکی بو وی تفگره بو تفگره روناک بیریه ده چارچوه ویدا دکاره هنرمند کار خواه و نامه خواه بگینه و کار دیدا نویسکار و رامانیار جی کار خواه جی دیدا بکن اف تفگره و از دنگن وی نیزک تینه وادمانا تشتكو يعني تبحث آلية ديروكي كر جمسلي و آلية أولي ولو قالوا تكليا تنبونا رخنا كرني يانجي لاوازبونا وي بروشا سياسي فتنة يعني قو هرتشت هاتبو قدخا كرن يانجي هرتشت قدخبو و قدخا كرنا زيادة جي دهيلقو مجي يانجي تيجهشتن تم بسينور بمينه و نيخا بتاندن تكليا روشا سياسي بتنبونا
رخنكرين يا بلا وازبونا تفقرا رخني لجمع بهي تني براستي ام بشكن جي دفري سي تشت قدخنا مروف بحثي ناكي د روشلاتا نافين دا تابوها سي يمين اول جي سياسات جي و ام بيجن تشتن و ام بيجن ناين سي تشت افتشتانا قدخنا مروف بحثي ناكي و ام بيجن تدس هلاتدار تجار ام بيجن دناف چارچوب برنامه خواه یا چه حرکت اگه دناف چارچوب برنامه خواه بحث و هر سی تشتا نکر کو نبا قدخه کو ببا آشکره هگر گوت تا سیاست و اول و آلیه مثلا جیانا جنسی یا جی سکسی یا جی تکلین جنو میر گوت جی مجاران راه جي يعني وچ مجار بمينن جبو نویسکاره کی یا جبو رخنه گرید ام جي بحثا ويدكن اگر وا هر سي تشت نبن زلال کرن خويا کرن ام بيجن بند ل رانبن سروا هر سي تشتا تفقرا رخنه گيري جوي بمينه تفقرا كسقط جبر آلوزی ویا که آلوزی گریدای بوا هر سی تشتا و او هر سی تشتا گریدان خواب به یک پا هیزک سیاسی یا دست هلادارک نینه او دیروکینه و دوه نقاشک جدی سر بکرن جه به هفبندی روناک بیرا و سازی چه سازی دولتی به یا سازی ریبریه به کاربن به هفرا وکن بیجن رونشکاندن اگه چیکن بو کاربن چاوا ام بیجن پرتوکن فیر کرنه ام بیجن نو کرنه که تی بخن و هر سی تشتا چارچوه ویدا زلال بکن بو کاربن جیوا که بو کهرن بویریه و بویرنگی و مرسلا رخنی جی گشه پیدان اکتی دار مزن چه ببه و تفگار و نادبیری سروی بینگه دست بيه بکن لیف تابوی گوتتی تا گوتن از باور دکم بیتر یعنی جبو همو ملتان ام بیجن ملت روجلاتیان جی ملتین گو اولاوان اسلام بیتر جبو وان در باست به ام بیجن ترک بن عرب بن فارس بن حتی راده یکی تفگرا رخنهی دناف وان ده تف هبونا وان تابویان تف هبونا وان يعني قد خكرنا فان مجاران قوب أواكي برفره بين شيروفا كرن ياجي رخنا كرن تفولوجي مثلا مروفت كارج الجملة يدن حتى رادايكي تفقرك رخنايي ببينه مثلا دما قو ويجايا عربي بناف كرن مروفت كارنا بي 3 4 5 6 رخنا قرا بهجمير جبو تركي جي ولو جبو فارسي جي ولو لی جبو کردی تشتکی بوی رنگی یان گلکی نوی یان جی هی های مجه تنه یان جی بتمامی تنه یعنی اف تایبتیا کردان دوی وارد جکوته یعنی تفگو اف تابوی گو مگوتن الجملت دنجی در باست بن هلبت اف تشتاج پارتین وانجی ته وقت پارتین سیاسی جلکه دستهلات ایج دیجی وان شر دکن وقت بناف دکن لی اگر جلی وان دانینن ماسک وان دانینن جروه خواه و هلبت جی تفگره روناک بری و رخنگیری نمینه جبر دناف تفگرن می سیاسی رح باویتی ہے هم بیجن سیستما باویتی نیریتی او سیستما رینا ده روناک بیرا کو جه خوا کو بسربستی بنویسن کو بسربستی نامین خوا بیجن و حتی روژا ایرو دزگه که روشنبیری ام بیجن چالاک نینه همو دزگه بناوه روشنبیرانه لیبل خدمت و بیردوزیا پارتیتیه او تشتاجی جی گلک پرسا گلک گازن دا بخاراتینه گلو و حتی کی جان حتی کنگی و ام بیجن
پارتیین می سیاسی ریگری روناکبیر خوابن چما کری مثلا اوی گوتناو لید که روناکبیر یانجی ام بیجنج برمجارا ما رخنگر چما کری بمینن لبنده يعني الريل برفكرنا بارتيين سياسي يانجي هزين سياسي برا لبنده سياسة نمين سياسة كاري خوا بكن بچه آواي كاري خوا تكن برا بكن چما رخ نگرجي با آواي كي كاري خوا ناكن و لبنده وان نمينن چما ام بيجن بيك هاتين دارنگي مادي ددسته و هزين سياسي بيترن اگر دستك ندن و تشت روناکبیران و نویسکاران او بخار تنه نکارن تشتکی بهتر مسئله بالی آبوری بگیرید تنبول امکان آبوری مسئله آبوریت دست وان ریخستنان سیاسی کارن مخاطب قلبن کارن هم بیجن نونرتیا قلبکن و جماوران بجورین قاتن جماوران چه روناکبیر و چه کسن ام بیجن کارکرجی ایرو که او دستک کی ام بیجن پراتیک ندن روناکبیر بخواه نکارن تشتکی بکن نکارن زانیارا ام بیجن تشتکی بخواه بکن که او نکارن که ام بیجن که روناکبیر دوری حرکت سیاسی کردن کسی جی گوه ناده رو فدوی هر دو هفبندیه بهورا بکن هر دو عالی هفبندیه بهورا بکن هر دو عالی ادی هر دو بپاجیرن لی قاربن تشتکی ام بیجن تشتکی بلکه بشوب سر آستا تکلیه وان بجیفاکی را بنیاد بکن باورت كما قوتنا حتى راديك مزن راست دما مروف بحثا تفقرك رخني برفره و قلمپري قشتي بك لي دما مروف بحثا چند رخنگرا بك يعني اف چارچوفا رخنگريا كردي ده يعني اف كسين گو دور او جي يعني جي دروي و چارچوفا سیاسته و ریخستنا و پارتیا تشتین دوی رنگی ایگوش دروی ویجی نکاری بون ت تفگره کولو بر بچاو و تشتکی دیواری ده زیده بکن یعنی مثلا یعنی نتنی به آلی آبوری و گریدایی پرسامل سر وان کسای اوی وقت تاکه کس وکو شخص جدروی وی چارچو ویجی د چارچوبا نویسکاریا کردی ده نویساندنا کردی ده مرول نمونه اولو کم راسته یعنی تل رومان نویسا راسته تل چیروک نویسا راسته تل شانوگرا راسته تل سینماگرا راسته تل روزنامه‌وانا راسته لی بهتر رخنگر و رامیار مفکر یعنی جی و رخنگر اف د چارچوبا نویسکاریا کردی ده چاندا کردی ده دیارده گلکی اولو بالکش گو ناوین دوی وارد درد کردن پیش گله کی کیمن یا جی تونن براستی او نتنه کردا دا افتشتا ده عربا دا وکش بر هجمار عربا سر و آستاب فرن شبابت ین خویا کرن چند 4-5 هم بیجن هنک هجمارک باش رخنه گریوان وکم بیجن کرد هجماری میجی وکم بیجن هجمارکی دل نزمه یعنی نه اوقاس وک عربا لی کاری بیجی آلوزی آرخنگیری نتنه گریدای به روشا کردستانی روش دوری همو جبر سیستم ماگی زور دارن تی پارتین میجی دج به خود کن دجی و دستلا دارن او جی رواکی جروه و دستلا دارن جبر ویجی حتی آلی سیامین او آلی سیامین بحثی دکم آلی روناکبیری اگر به هفرا نکام بنهن باسکا بشکن کو بکن هفرا بجفن و بکن وک امبیجن وک لوبی کی وک تشتکی امبیجن زخته باور مویوا روشا وصا بمینه انا سیاست مدارک لبیان گوتنه تا گهداری بکوی بیج ام خرابن کار ناکن کرم کن یعنی میری قنج گرک لبنده میری خراب نمین کرم بکن هون شخوار بکن هون چما ناکن یعنی چما هر تشتی مرو ام باویجن بر به آلیه سیاسته جبوچه جبر او راستیه که سیاست و روناکبری
هفرا تف نگرن هر دو جی نکارن باندوره که ام بیجن راستقینه راست ده جیوا که دا بکن تشتكي دم بالام دكشين دوي چارچوبا ام بحثاوي دكند دا بشكرنا رخنكرنا مد نافبرا درنگان ده بله رنگي رش و سپي يعني وكو ترنگي دن لجيانة تن ابن بالا خو بده يا و كسك بحثا كسكي دن بك هگر باوايكي رخنهي بياوي گلكي بلند و باش و سپي به يا جيوي گلكي تيكچوي و رش و خراب به چما اف هر دو رنگولو سردستن درخنه کرنامه آگو هیده براستی او هر دو رنگان رش و سپی تکیلی خواب پیواندی خواب بجبنی برخنه نینه رخنه او بخوا لگرینه بخوا ام بیجن شو پاندنه نرخن بدوا ده چارچوه نویساندنه یان ده چارچوه حلوستکه فجبر ویشی نه ارکه رخنگر یعنی اخری ارکا رخنوانه کو مروفا راک جور یان داخل جیر اف نه کاری رخنه تشتن خوش تشتن بدو تشتن باش ده چارچوه وی نویساندنه یان وی برهمه ببینه و اگر تشتن ام بیجن نخ خراب تشتن ام بیجن طاری بلیم بکی بیجیش بر چه افتشتا طاریه پرسا ام بیجن ارک رخنوان پرسا بیجی و تشتن هانی نخویا کری خویا بکی باشه لگور دیتنا تا مثلا جبوگو تفگرک رخنهی هنه کی بریکو پیگ لبامه چه ببه چه تی خوستن هگرم سیاست دینن آلی کی جماعت خواستن ام تکس کن سر خاله که بینگهین دوی نویسکار باور بیج خواه و دوی پشت خواه بخواه گرم بکه بخواه خورد بکه باور ببنامه خواه خونک ام بیجد خونه بینه آلاوه که جه آلاوه بیردوزیا پارتیتی بلا خواه ببینه جیهانک حتی کار به باندوره که بکه و ام بیجن به تم تکلی نابرا زانیاران رخنگران نویسکاران هر دم حبه جبوب حف بگهرتنا ویجهی زانستی نابرا هفدو حبه بر افتشتا دهلا اف آوا کرنا که بنیاد کری به خورد به جبر ام همو تشتی که آواد کن ام ایرو نونرتیه گل خود کن و نه ام بیجن گل تین آسکرن به عینی که روناک بیره خواه رخنوان خواه نویسکار خواه رومان نویس خواه هنرمند خواه و دوه ام به عینی که هرتم پاقش کری بهیلن و توزه هرگاف توزه جیراکن لگور شو پاندنا تا تدبیجه ده بهیویه کو ده چارچوبا چاندا کردی ده اف تفگر رخنهی با آوای کیش آوایان یعنی هنکی گشتر ببه هنکی باشتر ببه زمین کوهانها لگور شو پاندنا خود تدبینی یا نه براستی افتشتا به دمه واگری دایه از نکار از بخواب خود خوزای خدا از گش بینم یعنی از بینم باید تشنن باش پاش روژه داوی وارن چه کرن لی دمک جیرا دوی اما جیبوه هفیه برنامه خواه بداوی بکن ریبر هبون گلک سپاس بو حتنا تا برنامه اگر تشتک هبجی داویه تو ببیجه کرم که اگر تو نبه برنامه خواه بقدیمه تابی از سپاسیا کاری وجه دکم و مخاصی از دوی مجاره دا از پیروز بکم و کسین جه روشلات کردستان او زانیار کوچر بیرکار داره یکو خلاط متماتیک استند و کس بحثی نکر وک روشت ما کردا ام جید خوازن پیروز بکن خلاط سروی و سرما جبر او جی نونرتیا
ما وەک کوردستانی دکە. بله وی پیروزباهی جیم برنامه خوب داوی دکن گلک سپاس بو هاتناتا برنامه سابی و سپاس بو جی تماشاوان نهجا حتا برنامه کدن هم من خیر و خوشیه ده بخاطره و دما خوش به برنامه دریه دن ده جاره کدن ام به هفرنه میوان ما ایرو نویسکار کرد ریبر هبونه مجارا مجی و تکلیاد نابرا فلسفه و ویجه دبه ریبر هبون حطانها سه پرتوکینوی هاتنه چاپ کرن او بخواه هم دواره هلبسته ده هم جی دواره نفساندنا تکستین ای ویجهی و رخنهی ده گلک چالاک حطانها گلک برهم مالپرین الکترونیک ده بلاف کرنه و دو برهمنوی یه رخنهی جی آماده نه حتی نها چاپ نبونه. ریبرت بخیری هاتی؟ سرچاواس ما قلت امی ایرو هنکی بحثا تکلیاد نابرا ویجه و فلسفه ده بکن و پرسا من عدس بیکی جی اوی یعنی گلو اف تکلی جه دما چیبونا ویجه ده اف تکلی هیه یعنی فلسفه هر دناف ویجه ده هی یان جی تکلیه که گو ویداوی دناف برا هر دواد چیبو دست بیکی کفن دا اف تکلیا هیا و پر جاراجی او نویسکار او ویجوانا خواجی جی بیرناسه فیلسوف جه یعنی ده دیروکه دا همه ده دیروکه می کردی با احمد خانی هیا هم هلبسوانه هم جی بیرناسه فیلسوفه ملای جزیری او جی بر به فلسفه دیچه پر کسن هبون همان دمه روشن بیر بون و جوان بون و بیرناس بون جی هر دو کاراجی دکر و پر جارجی جی ده هلبست خدا سمبول فلسفی بکار دانین تیواته کو او پرا جکرنه دیرو که دا هیا بس هنکی یعنی سر پیوا فیلسوف کرو توی پیوی یعنی لوان و جوانان دکه او کسی گو سمبول فلسفی جم خوب کارتانین یانجی هنکی اف پیو نه مروفت کاری بیجه کراسه کی فره دما گوته ل جوانان بکه یعنی فیلسوف او کسی او گو فلسفه کوی تایبت جیانی ده بیانجی خودی تئوریک فلسفی تایبت به ایجاده ما تلسر جوانه کی تدبیجه فیلسوف هنکی نه ناکوکیه هنکی نه یعنی کراسه کی وقت کار بیجه جگودهی مستره دما مروف مثلا سر احمد خانی یانجی ملای جزیری یانجی نویسکاره کی دن دما گو مروف بیجه فیلسوف تو چی بیجه سر دی مثلا براستی از دبینم کو وەک ئارستۆ دەماگوت هەلبەست شێوەیەکی ژرامان بوونەیە ئەو بخواف ئارستۆ ناوێ ژەوان بوو بیرناس بوو لێوێ گوتنێ دەگوت و gelek kes jî bi wê awayî bawer bûn cîşkevinda lê heta demekê jêr diguhat gotin nivîskarê piştî nûjeniyê ewna vê yekê bi rengekî aşkere xuya kirindan ku êdî nema ew cudabûn navbera wêje û felsefe heye yek ji wa wêjevana bûn yan yek ji wan bîrnasan Friderîk Nietzsche ew bixwe jî digot çê nabe mirovê bîrnas an feylesûf xo ji dûrê tiştên wicdanî û tiştên girêdayê bi hestiyarî xwe jê dûr xe û xwe mesela hişmendiya radîkal ve girê de an divê hinekî nêzkî hestiyariyê be ev gotinê Nietzsche ne gotinekî nû ye lê te kes kir ser wa têkiliya kevne dîrokî navbera
ويجا وفلسفة فجبر ويجي سربي بينجه چه دبا كو امجي بفي آوائي وي جدابونا نكن جبر از بينم اف جدابونا براستي شاشتيه که واجيه منطقيه يعني دفي ام نكذن تيدا جبر وي جوان بهمان شوية خواه فلسفية دبن دو جورا نویسه هنه نویسن هفوکی و نویسن سمبولی در رومان دا دما مروفن رومان نویس رومانه که داتینه دو جورا نویس ته خویا کرن جوره هفوکه اثر هستیاریه و جیوا و شویا سمبولی گریدای به نامه نوی سیاسی پیسکولوژی فلسفی و بفی اوی يعني مروفت كارب جحر نویس كارك يعني فلسفة كوي تايبت هي هلبت از بینم نویسکار شواکار همه چه کسین آفرینر دخوازن به خطا خوایم به شاخن خوی هنری نامه جور بجور بینن زمان او جه ملتان را جه جماوران را نشان بکن وی چاغه مثلا دما مرو فولو بیجه رو بیجه هر نویسکارت بیجن خودی فلسفه که ت جدایی نابر وان نویسکارن گو بگرانی سر فلسفه يعني سكنين او نویسکارن دن و چاگه جدایی ناوان دن نامینه يعني مثلا ام بیجن جان پول سارتر و نویسکاره کی دن اف هم وقت فیلسوف وقت نویسکار تیناسکرن هم جی نویسکارن دن هنه گو گله کی ام بیجن با آوای کیش آوایان دوری فلسفه بون بوی آوای چاواته هر دو تبیج اف خودی فلسفه و اف خودی فلسفه وبخوا يعني هنا كي تبلهذيد في مسألة تنا دولا خدايا هر مروفكي د گور خوا د گور چارچوب خوا شیوه خوا فیلسوفه که يعني هر مروفكي دما دگه آسته که جتمن سرپیهاتین خواگی د جوینه سرهف جخورا ریه که آواد که یان وریه آشکرد که بریه آخافتنه خواه و دانستاندنه خواه نخواستم که او کسا آفرینر به یان او کسا نویسکار به دیواته که ام تجاری نکارن هر دو شاخن زانستینه شاخ ویجهی و شاخ فلسفی هر دو جی به پرسکره که گردونه هبونه مجولن هر دو به پرسکره که مروف مجولن به آلوزی نوی به مرسله نتوی مجولن و ناو نتوی جی هلبت افلاطون گوت چقاس هول دا کو وی جوانان جه بقوتینه جه کومارا خواه لی دم هات خویا کرن دا برواجی وی یکی کو بخواجی جی افلاطون دو گوت ام جوره یکی جه نویسکاران امد کومال خدا بهیلن او نویسکارن هانی هلبستن دستانی دا آفرینن او هلبستن دستانی باندوره که خواهی باش هیا سر جماوران لی جوره اندن چنابه ده کومارا مدا بمینه او هلبست وانن بحثا سمبولیکا تشتن سمبولی اوای کی نره کو پیک دکن هما هستی خاطینن زمان دبین او باندوره کی وانی نینی سر جیواکه هیا لی جه هلبسوانن دستانی او تنه چه دبه بمینن ناو مدا جبر کو او شاخه که جویجه یه لی نزدیکی فلسفه او از باور دکم افلاطون دو وردا کتبو نیو ناکوکیه که ناو خدا یعنی چاوا هلبسوانان دقاوتینی و چاوا جوره که جوه هلبستن وان تدبجیرینی روش هاتن و دم درواس بون و گلک نویسکارن پشتی نوجنیه آنی زمان کو
ویجا شاخت که فلسفه و هر دو به هف گریداینا وک جان بول سارتر وک رومان نویس چیکی میلان کندرا دما خواست بیشه با آوای رینه دیکارت فیلسوف فرانسی رینه دیکارت گوتو بو از گماند بم آنگو از همه او جیجی میلان کندرا دو گوت از دعیشم آنگو دیواته از همه الفيدري مثلا مروب نكار ناف لي بكت بحثا هنك نويسكاران كر جو يعني دبن خودي سربورية كتايبت ودور يعني بأوايا كي تايبت مثلا بجيا دجين يانجي دنيفسينن مروب نكار ناف لي بك جو شوية كتايبت ياوي نويسكاري شوية نويجيين أوانا يعني نفلسفية يعني هنا كي مروب نكار يعني بيوا فلسفه تف لهر تشتي بك هنا كي تزوري ناد في بيفي يعني جي في تيجه دما قوتولو دكلي يعني او نبيسكاري تبحثاوي دك مثلا خدي ازمونيك تايبت خدي دنكك تايبت دويجي دي چما ناف لي بك فلسفه براستی يعني هر آفرینرک شوایک خواهد تایبت هیا لیدما وک رخنگر ام نیزکی سرپیهاتی آدبن ام تشتن هانی نیزک دینن هف نیزک هف دکن ام وک نمونت بیجن سرپیهاتی فلان نویسکاری نیزکی دنه وقتی زیده بو دیواته کمروف کاره ایدی بگه درجه من بگه انجامان و به تمام دما اف گوت و او ایدنجی گوت کو پر هیانا برا ویجا و فلسفه یا ویجا و سیاست دیواته کو تشتکی مسوگری هیا دهلا اف هر دو شاخن زانستی بگهن هف و چنا به دباوریا مدا دوی دم می نهادا دوی سردم می نهادا ام جدابونه ناو برا شاخن زانستی بکن ایرو همو کسن نویسکار دخوازن پرانی جوان دخوازن پرا چیکن ناو برا هنران ناو برا وجهیان باورم افتشتکی نوجنیه نتشتکی ام بیجن شاشه ذاتن تشتک نینه ناوی خوش شاش تام یان راست تام ام دبن خالن گیمیه دا تزیورن وقت بیجن نسبیه تزیورن تشتکی وصا تام راست یان شاش نینه لی اف گریدانانا نابر هنران نابر زانستان تشتکی خوزایینه و تشتکی باششی کمرو و آفرینر و جوان به بیرناس به سر بسکنه و سرویجی آوا بکه و پیش بده السروي ديارده يا نويسكارن فيلسوف يعني فيلسوف نويسكار مثلا ميناك دو ميناكات كارن بيجن ميناكا سارتر مقود وهم ويجا أدبيات نيفساند وهم جي فلسفة ويدن نيتشه يعني هر أو بيتر وك فيلسوف لي مثلا بيجن برتوكا وسا زردشت آخوي أفايا مثلا وك تكستكي ويجيي دكارل بي نرخاندنولو السروي ديارديا هاني تو چه دكاري ببيجي و قالو دي ويجيا مثلا روجهلاتي ديجي ديارديم بفي رنگي هنه اي وك مثلا سارتر و نيتشه براستی تینا پیدا کرن و ام دبینن یعنی کو نویسکار وک عبدالرحمن منیف رومان خوا يعني بحثا ايشن سياسي ذكر وبحثا ايشن فلسفي ذكر وداروني ذكر جالكتش تقوت يعني بأواي كوكتيلة يعني وصا ذكر بون وهم دولمندية دانوي روماني هم جيجي دوري حبكينك هاتن دوري
تکنیکن ویجه نکتن و عین دمجی دوری مترسیین خواه و پرسن خواهی نکتن اف سرپیهاتی دوباره بون و خوش هات خویا کرنج کسن خواندوان را لێت پرتوکەوی دوارێ فەلسفەیە دە من نەدیتنە عەبدوڕەحمان مونیف بله او شاخکی زانستی دگرن ریاکی دگرن خوتی دا دبینن خورد لید چارچو و ریا دا تشتن خواهی دنجی خالن هیزن اب خالن خواهی اب خوبه دبینن خورد د چارچو و شاخه خویا کرن ددان فته وات هي کو دبار راد کربونیان بهتری دبارا جی راد کربون باره زانستی راد کربون الکیلک با باره ویجوانیه تدبیجه مروف وکو برهمن ویجهی وان پرتو کار بدو بستینه راستیان وک برهمن فلسفی مثلا میناکا ما گوت یا نیتشه يعني بأواي رخني ام ويا كي دبينن كو يعني وك ام بيجن بهف غورتنا ناو برا جوري هنران اف بهف غورتنا تشتكي ارينيه او دولمندي اقدده هش وهستياري بعين دمي هش وهست جماوران خواندوانان كسن دخونن ذاتن هر نویسه که جبو جیواکه یعنی جبو پیشوچون هشمند مروفه تیوا ده دما ام ودگرن نیتشا و فلسفاوی دخونن ام دبینن گیان ویجوانی ده پیون ویدا هاتنه ساز کرن کلک پرسن فلسفی و ام کارن دوی یکی بیجن کو فیلسوفه کی مینا نیتشه فلسفه ها ساز کر و دناو وی فلسفه د چارچوب وی فلسفه رنگ و جیجی پاراست باشه لوی داره چما دما گو مروف بحثا وان مجاران دکه تم مروف بحثا روج آوائیان و جیاوان فلسفاوان دکه چما مثلا ام بیجن دما گوت بحثا وان يعني برسكريكين فلسفي دكه تم ام بحثا روج آوا و جیاوان دکه جبر او خو اكم بيجن سرخو خبتنا و روشوان جروش رجلات جدايا و دمك كفن دا دمك چرخا حفدان دا و پشتای حجدمین و دست به شورشا ام بیجن چه پیش سازی هات کرن و چاوه وان لدرو برن ولاتن مبون و جوید دمه دا ناوندیه که سیاسی خورد ساز کرن و هشتن او ده هر واردا دست خواب بدن سر ولاتن ما ده آلیه روشنبری دا ده آلیه سیاسی دا ده آلیه بیرو باوری دا یعنی افتشتا گریدای به زورنگا سیاسی دیروکی و تفگرا دیروکی دمن هری کون داجی روشهلات پیشنگ بو نهاجی جی چرخا حفدمین و وروا روج آوا پیشنگتی دکه و حتی روجا ایرو يعني تتبيجد مثلا بيجن لروجهلات جي اف برهمن بفيرنجي هبون ل جبرگو روج آوا بویوک ناوندک مثلا شهرستانیه جه همون روایتیه ربید دوان سالن داویه ده او برهم يعني نبون جيه لكولين و رخنا كريني ما بس تعتجي أول يعني برهم هبون لسروان نهاتي نفساندن يانجي
برهم تو نبون يعني دوی واریده ما بس تامجي برهمين ويجي ايجو يعني بأوايكي فلسفي ويجي بهفربن براستی روج آوا سروه یکی بیرناسن وان روناک بیرن وان سروه یکی پر مجول بون یعنی اف گوتنا رینه دیکارت کنگیه ده سال 1800 تشتکه یعنی ایمد نهاد روژ می نهاد یک دناو مدا وی گوتنی بیجه و خموب جاوکی یعنی جاوکی وسا ماتمایل میزینن تیوا تیه کو ام دروجهلاتا یعنی خندقینه بتابوهاتان بتشتن قدخه الوی داره حتی دمکی که یعنی شکفن دا سربستن یعنی تاوی کو خونجی تیر جاندن و شورش دیجن لی ویرکتیه که یعنی هشمندی ها روژ آوا و روژ هلات نابه یک ام حتی روژا ایرو به مرسلا اولی و مذهبیت و گلم پراتی ام جی خلاص نبونه یعنی هزره گلم پراتی ام جی تام خلاص نبونه ام دوباره دکن مدرن دکن لتفردا جوی تام خلاص بونه یعنی او دبینن چپ رادیکال وک راست رادیکال هر دو جی تشتکی کفنن و تشتکی دیروک لی در باز کری لی دوالات مدا افتشتا تینو کرن دفردا جی او دبه یعنی خوشی خلاص درنه فا افتشتانا برواجی و سر تفگرا ویجی و تفگرا هنری بگیشتی باندور دکن أنا دماغو أم بحثا مثلا آلية سياسي آبوري حطاني لشكري آلية شكرنا سلاح وحتى مثلا بيش سازية وفي هنا كي فهم كرن يعني ليه دماغو مروف بحثا نفساندني دك بحثا برهمان دك يعني شيروفيا تجوي مثلا چي مثلا دماغو برهمدارية دجي دي ساجي أوروبا نافند به و برهمداری ده مثلا امبیجن لجم روجلاتیان بوی آوای ولو زیده یعنی تو کس نکاره کسی کی ریل بر بگره بیجه تو وی برهمی نکاره بنیفسینه یعنی نه تشتکی گریدای نه روشا یعنی نه پرم پر جر دوین نه سلاح جر دوین نه پیشکتنین تکنولوژی او قاسی مزن جر دوین لی تفولوژی دی ساجی ناوند مثلا امتکارم بیجن روش آوای شروعه تج جکیمبونیا تنبونا برهمداری جدروی مثلا روش آواییان چیه درو یعنی جی برهم هنه لی سوکتنه ناین فروتن ناین ناسکرن او هف بندیا نافبرا کسن با آوای سیاسی کنترل لکن تشتام سازی و کار و پره و پیکانین ده دست وان دا او هفبندیا و تیکلیان و بره وان و روناک بیران و آفرینران نینه فنهات ببینه ده اوروپا دا جکوین دا او تیکلیا هیا اینشتاین کو هنک اختراع تشت چه کرن یعنی دوی چاقه دستلات سیاسی و چاقه آگاهدار بو بیرا داودستان تکلی دکر یعنی تکلین روشنبیرا و سیاست مدارا تم به هورا هنه ده روش آوا دا او هیشت شارستانی ورا آوا کرن او هیشت هیزا سیاسی و لشکری به همان دمه هیزن روناک بریش خراب ماشینه لید دوالات مدا یان د کردستان دا یان د سازی مدا بلا ام بچارچوب خواب آخون او تشتا حتی روجای نینه او وریسا قطه یعنی نابرا یک کارو بارن آفرینری راد بنو ای سیاسی او وریسانا براوان قطه دواره گریدان شنو کو او شارستانی زانستی و
به سیاسی و لشکری به هفرا بمشه و جیواک ورا گهرتن جی روش نزانتی تر روشا شیار بونه و استدامه قدکرن آوان وی وریسی تودگرین چه بهتر لگوردی تناته؟ از ودگرینم یعنی سیاست دوی ریج رونک بیرانه وکه دما ریو نکه تیواته کو او سوش دارم اجبر قالب نهنه الوان فرد دکن دبین دوی هنگور گور بیردوزیا ما تف بگرن دوی رومان آوا گور بیردوزیا ما به شیواکاریا ما گور بیردوزیا ما به دوی هر تشت گور تشت امش وارا داتینن یعنی دبا کو یکی سیاست مدار سیاست داشته خورتر بله وقتا نزانه رومانه بنویسه و واره مداخل دستوردانیه بکه اشترا به چه بنویسی و چه ننویسی اف چاودیری یا راست او دهیله مروف تشتکی نکه یعنی او مروف دوساک و تشتنا ارینی با آفرین نویسکار همان دمه دفکره خوشوی والاتی دور بخوا و باز داره یعنی دبه گوش آلیه کی دن دجی مثلا تج یکی سیاست مدار وها بیجه برسوک وی آوایشتر بیجه مثلا در فتامه ام چارچوبه کرداد بیجن مثلا بیجن ام نه دولتن در فتامه تنهی دزگه نولو خودی امکان تنه نگو کاربن پشتگیریه بدن به مسئله او داخواز گهون جمع دکن جه ما مسترن یعنی امین کاربن بوی آوای مثلا پشتگیریا اگر برهمین وجهی بن هگر فلسفی بن هگر زانستی بن بکن براستی از نابین ما تشتکی راسته بینیم بهانه نه یعنی چاوا دستلات دارک سیاسی کار بروج و شبکه ملتا بحزارا بجیوینه و بخلطنی چاوا نکار تفگرا آفرینری جی بخارا پیش بخینه یعنی از نابین ما تشتکی راسته از بینم کارن لی دوی کمجوینه جوه یکی را وره دارخستن و نقاش سر یکی بردوام با یعنی حتی مروف کار با براستی هیزه که چیکه کو روش و ناروینا جیوا که بکیره بر و روناک بریه و پیش وچونه و زانستی ورزان دوی ام نها ما شورشک آوا کر بچک و خوین لی نها شورشک دین هیا دوی ورد لارخستن شورشا زانستی شورشا روناک بری کو چاوه هر کسی لی کو ورا دمزراندن و دارخستن دیارده دم جیهی مثلا ناو مدم تخست هنکی از شروعه تجیر الناس بکن مثلا ام بیجن هگر سیاست مدار بن هگر نویسکار بن هگر شیوکار بن تدکاری ببینه لدوار رامانگریه ده وک مفکرت مثلا ام بیجن دماغو اف بیفته گوتن ولو تو ناف کردان ناف 40 میلیون کرد بگره بلکی تناف نین بیراته یعنی تنبونا یعنی کمبونا کسین گو دوار رامانگریه ده مجولن تفدگرین چه گلو؟ چما مفکره کرداتون نه؟ هنه لی تبخواش زدانی هنه و تخابتن ام ویکی زدانن لی نبرچاوه کمیرای نه نبرچاوه کنالن یعنی نخویا کرن نها تشتی دهیلا روناک بیرک نافدار به نه تنه خورتبوناوی نویسه دا پاشوی اوک هیا یعنی پاشوی هیزک راگهاندنی هیا وی پیش داد بینه تشتی وی پروپاگاندا سردکه به هیرو فلان روشنبیری وی پرتوکه نویساند هیرو سمینره که فلان جهه داخینه یعنی قاسی ام دخوازن قاسی نرخ و ریزگرتن
ji serokan ra were binavkirin divê eynî wê jî ji rewşenbîran jî were binavkirin. Divê îro cîvakê me bibîne ku Nekî dema mirov bê rewşenbîr ev peyv hinekî ciyê danûstendinê nivîskar, afrêner xweştir e ji Pirsa min bêtir li rewşenbîr. ser kesê got mesela ramangiriyê de ramanê de kar dikin mijûlin. Mesela em bêjin di hemû zimanan de belkî mirov dikare jêderên ramanî bibîne ne îdeolojîk û siyasî ramangirî mesela tu bibînî û tu lê veger li wan jêderan. Lê di Kurdî de mesela gelekî kêm ya ji dikarî bêje tune. Yani divê îro siyasetmedarên me bi taybet ên desthilatdar bizanbin ku narvîna wan bi dih hêmanan vegirê daye. Bi hêmana piştgiriya afrêneran û eynê demê bi kar û xizmetkirinê cîvakê. Her du tişt dihêle ku ew desthilatdara cihê razîbûna gel be ku zanyarên xwe pêş dixîne û bi kar û bar û cîvakê radibe. Dema ku tiştekî jê newekirin yan kêmbûnek çêbibe ew sîstema jî ber ve tehlûkê jî diçe. Tu dibînî niha rewşên me rewşê qirkirinê û çavsûriyê di welatên Rojhilata Navîn çi anî serê wan çi guhirtin çêkirin çi hîşt erdhejek di nav welatê wê wa welatana çêbibe ku her tişt ser û binguhê hevkeve. Heman gelek kesin xort û ciwan ji derketin berî xwedana Ewropayê, berî xwedana cihê navendiya îro, şaristaniya îro. Eger em behsa piştgiriyê bikin yanî çima divê tim yanî çavê ramangirekî yan jî berhemdarekî li desthilatdara bi ji bo got piştgiriyê bikin. Yani dikare bêje desthilatdar bera karê xwe bikin êgo yanî birêvebirina xwe bikin û ez ê jî di warê berhemdariya xwe de karê xwe bikim. Yani mirov nikare bigihê çareserkirinek bi vî awayê hanê. Yani çima kirî tim her sûcê guheyî mirov bavê ser milê siyasetmedara yan jî desthilatdar. Belê niha mirov çi qas binivîse û çi qas tişta amadeke lê îro pêkanîn jî pêdiviyê me pêkanînê heye. Yani pêkanîna saziyan xort e û dema destê xwe dirê jî wî rûnakbîrî bikin yan afrênerî bikin bêtir karê her du ka jî bi ser dikeve. Em behsa vê yekê dikin. Em zanin ku nivîskar bi kêmanî karê binivîse û demin wî rûjin wê çêbin ku pirtûkên wî jî rûniyê bibînin. Lê ku dema hevbendiyeke xort navbera her du hêza çêbe rehet nivîskar dinivîse û sazî jî pêş dikeve û cihê nirxandineke erînî têkirin cemawar bi çavekî dibînin ku ev saziya ev sîstema me saziya me tiştekî baş dikin û divê em kêlek wê bisekinin pêşgiriyê bidin saziyên xwe desthilatdarên xwe ku ew ne tenê ew ne desthilatdarin ew berpirsin û berpirsiyê xwe tam dikin yani. Gelo mumkin e têkiliyek wiha tekûz bibe bêyî dewletbûn û bêyî avakirina sazî û dezgehan? Heta radeyekî çê dibe. Îro di Rojavayê Kurdistanê şêweyê dewletekê ye. Dewleteke neaşkerekirî. Ew herêma Kurdistanê jî bi vê awayê tevî ku çi qas alozî û kêmasiyên siyasî jî hebin lê
هیوی سر تکرن کو روزن پیش و خورتر بن و بهستر بن افتشتا جی هلبت بتشتن سیاسی و گریداینا و بتشتن ناو نتوی و گریداینا و راضی بونا جور و او هزنا مروف نکه و تشتن وصاله بگیشتید گور ما گور چارچوب ما هیویک هیا بینگهک هیا مروف کاره بیجه و سروارا آوا کرن دما کار جبوه وارا کرن بله برسردن متخصص بكم دواري مثلا او تابو قد خكرين جو اي جواكي بخوا جدر بي مثلا در سلات داريه ولو بله حتى چراده اف يعني تابوين جواكي دبن كلام د پیشیا برهمداریه ده چه دواره رامانه ده چه دواره زانسته ده به يعني ام ولات ما ميرغا تابوهاتانن و ام تقارن خبات وی جوان یان آفرینر کاره برحتی و تابوهاتانا راگه جبر روشا ایرو هنکی آلی کاره نوک جارن دمن بهرتی نها مروف راحت کاره تشتان بین زمان لدی ساجی مروف دوی مرج دمه بخوینه باش و گروه خواهیار که گروه یعنی نویس خواه هنر خواه پیشتا بده يعني جارات نابينو مثلا بربچاف کرن آوان تابوين جواكي دبس هدم گوت برهمن ولو سركفتي نين هولي يعني او ترس يعني او كنترولا گون بيسكار بخل سرخوا يعني يه برهمدار سرخوا خوا هندري خود و جاودري و كنترول بكار دينه نابس هدم گو هنكي برهمداري هنكي لاواز ببه باوای کی جاوایا براستی تابوها چاوا قلست بن دما سیستم هنک یاسه را دگهینه و مجبور جیواک بوا یاسایانا وره گریدان که تیوی کنه نبدل خوابشی بوا بویرنگی کاری بیجی هزا سیستمه دما بریه یاسه کاره تابوهاتان جناب و هیدی راکه لی از باورم اید هلی تابوهات بمینن دیسا سیستمه یعنی سیستم هر دولت شیوه خواه فرم خواه دما فرم خواه اسلامی بد خواه تابوهات خواه اسلامی دهندر جیوا که دا بچینه حتی راحت تب نگرن یعنی راکرن تابوهاتان به سیستم واگریدایه سیستم مادما بخوازه کاره بخورتی تابوهاتا قلس که لچارچوب ویدا چاوا روشنبیر تف دگره هلبت وی راستی زحمتی و کلم آجی ببه بهیویه کو تکلیه که باش نافبرا آفرینرا و سازی دا ورک کرن و آلوزی جیوا که جی هر و هر قلس هندک ببه و بر داویه بیجی بله متخست جبرگو مجارا ما دسپیک آگو ما برنامه به دسپیک مثلا فلسفه و ویجبو بله هنک میناکن گو بالات دکاره بیش سرکفتین مثلا جوی ویجه یعنی جی دوی واریده ایگو دکاره وک میناک بحث آوان بکه کی هنه چه هی مثلا البردستا قلت جمر بين وك ميناك مثلا دوی واریده ده امبیشن ده چارچوب روجهلات يعني روج آوا يعني روج آوا جيده بي يعني بس هنكي دخوازن هنكي بحثا چند ميناكا بكن دوی واریده ايگو هم نویسکار فیلسوف یانج فیلسوف نویسکار و بوی رنگهانه هنك برهمن وان هنك ميناكن بفي رنگي هنكي ام بحثا وان بكن بله نها هنك تش يعني كسن وك امبيجن د آستا جهانا عربي دا
کەسن وسا پەیدا دبن یعنی وەک نویسکار ئەدونیس وەک رەخنە گرێ لبنانی بۆل شاول وەک محمود دەرویش هەلبەستی وی هەموو فەلسەفەن ئەو مرۆڤ کانە لێکولین فەلسەفی سەر هەلبەستی و چێکە یعنی وەک ئەم بێژن چارچوڤê کوردیتی یان کورداواری ئەم کارن بێژن شێرک و بێکەس هەیە وەک هەلبەسفان و وەک ڕۆمان نویس jî tu heyî kesên din jî hene jî lê bêtir em bêjin em di çarçovê wêjeya Kurdî em hîn di rûla demezrandinê dane yanî hîn tiştekî ti xebatekî hîn ti xebat nehatî kirin xebatekî wilû berçav ku mirov bêje ku wêjeya Kurdî berve nûjeniyekê diçe yan karê di nav xwe da gelek cûreya bihebîne yanî hembêz bike. Yani ji ev mijara hanê bi awayekî nehatî lêkolînkirin bawer dikim têkiliya felsefe û wêjeyê yanî vê çarçovê de tiştekî wisa jî heye niha tişt kesên em wan nas dikin wek helbesvanên kevin tura dîrokî wek Ehmedê Xanî mirovekî sûfî bû lê tiştin nêzîkî pirsên felsefî nav hebû yê lê ti em bêjin di rewşa me yî niha da ne ew tiştekî gelek balkêşa mirov karê bêje heta radayekê di gor demê wî da di gor serdemê wî da niha em pir wek rexnegir em nivîskar dibînin di gor mercê serdemê ku ew tî da hatî ne gor demê neha. Bawer dikim nivîsên Gulser Ehmedê Xanî jî çêbûn yanî li gor dema niha berhemên wî bêtir hatin nirxandin yanî bi çavên niha li wan berheman hat nerîn ji ber wilo jî ew lêkolînên bi rêk û pêk belkî heta niha pêk nehatin. Bi çavekî netewîl Ehmedê Xanî mêzînin ji ber Ehmedê Xanî di wa demana da dema ku kes wilû pir mesela netewiyetê nemijûl bû Kurd astê êla dabûn û zorenga êla bûn wê çaxê behsa netewa Kurdî dikir yanî tiştekî gelek nû bû yanî tiştekî ne hindik e yanî ji ber wê em bi wê çavê lê mêzin çavekî ku ew yanî wek cigerxwîn lê bi nav dike zengila netewa Kurd netew ramana netewî yanî belê yanî em karin bêjin ku wêjeya Kurdî hîn di dema demezrandinê da ya û hîn tiştekî em bêjin berçav nehatî kirin lê em hêvîne ku demên pêş da xebatek were ew kirin were saz kirin û ku têkiliyê rewşenbîran nêzik hev jî werin ku ew jî Sûdê ji serpêhatiyên hev bibînin. Lê tiştekî balkêşê jî hetanî niha yanî ev tiştê dwarê çarçova em bêjin Kurdî de tê kirin berhem bi Kurdî tên xwendin bi zimanekî din tên lêkolînkirin yan jî rexnekirin yanî tu bala xwe bidê me tiştê got bi Tirkî li ser wêjeya Kurdî tên nîvisandin bêtir ji tiştê got bi Kurdî li ser wêjeya Kurdî tên tiştê got bi Erebî li ser wêjeya Kurdî tên nîvisandin bêtir ji tiştê got Erebî Kurdî li ser wêjeya Kurdî tên nîvisandin heger em behsa Rojava û Başûr ka em zelalî vê yekê şîrove bikin divê hemû tiştên hanî girêdayê bi wêjeyê Kurdî û bi zimanên jibilî Kurdî hatine nivîsan divin werin wergirandin ji ber ev tişta û ev tiştana werin vegerin çavkaniyê xwe tiştên hanî bi Tirkî ser wêjeya Kurdî û rewşa Kurdî û alûziya Kurdî û pêskêkên wê jî û divên werin wergirandin li zimanê dayîkê ji bo Kurd bi Kurdî tiştê xwe bixwînin yanî ez dibînim dibe
دوه خباتك ورگراندن باش ورکرن جواتشتانا را افتشتا پر گرنگه و از گرنگیه دیدم ورگراندن براستیج حتی مروه کرد اگر جروجهلات به کاره بر همین فارسی جی بر همین خوی فارسی بکه کردی باکور به یان ده روجهلات به کاره به وی آوایی بکه یعنی تفگرا ورگراندنه دوه بخورتی ورکرن هیرو بله ریبر هبون گلک سپاس بو هاتنا تیا برنامه مخابده و مقدیه و سپاس بو جی تماشوان هجا حتی برنامه کدنهم من خیر و خوشیه ده بخاطره و